Anya laki din! Pare Alvin, sa dino tinaggapuan? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare? Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, apaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidan ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. Adamat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta? Adamang bantay ken ka. Tamang anuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Jak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day taplano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay to ag-pick up na jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Nasaysayahat kidian o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Ta isumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mapanbannog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumlaan. Anya lakit tinaya. Agdadamo akpay lang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka ba'y nairuam pare. Hala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uwan, jakon mabilang naman, no?
Ano sama? Tinapatag kat adda pagtrabahwam. Jak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko naman narigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga ro diti kanak. Mabisbisi na kun bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagngingina dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Ang mga noad dati cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, itaman no, dapat yung umanayan ti parcel dita. Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalagi din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka ti pare, ha? Okay lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung abanda pare, oh. Oh, ala, muduin pare. Tasyakon, timangi kamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver may. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan lang araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius-usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overting kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay ana abutan da ito a parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, adda ka magahim dita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rugyan ta ka din tag-deliver? Agulay mo kakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare, rugyan tan tagi-deliver. At tutilistahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko dahito yan. Itay pailaan nga kayat ko amaamuan. Nga niya tilinaon dahito yung parcel. Ang mga nod dati karagana pagsayatan. Alvin, anya tar aramidam. Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga ron abutan ta parcel ngay nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver tang adda abot na. Diyak lang imbagbagak yung ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare.
Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. Mairaman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inarabit mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti a parcel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Ay, sir, pangasiyo. Ikanak kumapay iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Na, nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver you ita. awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat na tibus minanang. apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho ah. Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di maikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibus da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Na. Apay aya big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat. Ngam da kayo kit diti agparikaw. Nyalakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Anya, ka ti kumparin ngay. Awanin, nanang. Inikat ni Busme. Apay ikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukuan ti trabaho na, nanang. Anya, Malagip yung kanita yung baka kada kayo, day. Kasla pag-interesan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si tibos me. Tamabuteng akmat mairaman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam kumano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka no. Anya? Day tama ti indanon da kanyak, Maray.
Isumot lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastagar aramidin na. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapuno apay an naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramidan na. Iraman na paikit diti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta tibiyag akayat mo, tiagil ilad laang dita. Awan mo't nga hindi pagtrabahwak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati maipapaniti day tabanag? Ay diya mo ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk atam tumat ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day, no trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan, tapno awan daw ti pagparikutan, kun pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Yamanak, takamaudianan na. Sinumbatan lakbot langan, Udre. Gaputan na rin tinakaro a panagayat mo kanyak, June. Unak lagi din, no nagigay ubing akaribal ko, ti magustuhan. Awan turong tibiyang dagijay nga ubing, June. Sikati kayat ko. Tamalaksid ananakam ka. Patsyak asanak to nga isukat. Magnamnama ka, Audrey. Pagbalinan ka are na iya pagtanga. No sikati agbalin nga asawa. Kaya't tak nga ta nagiti anak mo? Okay, dinasahan, sweetheart. Kun awan bibiyang nagiti anak ko iti kayat kong aramidan. Kun adan damot din iti bukod abalat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kayat ka ko mga yamam mo kaninanang ko. Dahil tamot ti kayat ko kung mga ibaga, sweetheart. Kayat ko ama-am mo ti pamilyam. Ala, agawid ta ijabalay ni nanang. Ta iam-am mo ka kankwana. Itakalaang manan nga agawid dito'y balay, ngamadapay kakuyog mo. Kaya't ko nga iam-am mo kada kayo ti boyfriend ko, nanang. Iso ni June. June. Iso ti inak. Agmanoak, nanang. Ha? Agmano tilaklak yan. Kasya na ka ti Diyos. Ay manugayam ti tawon mo.
Kan anya ngay tiyawag ko kan ka. Kat kas lalaklakay ka pa'y ngam iti siya. 51 ti taon ko nanang. Kan anak ti rumbang nga awag yu kanya. Gaputa agbalinak ton ang manugang yo. Planok nga minan nga ikasar ti anak yo. Anya, laklakay ka pa'y ngam iti siya. Ngam agbalin kang asawa ti anak ka. Manu ka din ti taon nyo, nanang. 50 lang. Eden to tasika kat 51. Inauna ka pa'y ngam iti siya. May sa taon lang, may tinagbagitan ta, nanang. Una, ngam tinagbaitan ti tawon nyo iti anak ko ti problema. Nanang, awan problema iti tawin ang nagbaitan mi. Gaputagin inayat kami. Mabalin ka ding agsarita taada talaang, Audrey. Sige, nanang. Ita, anya ti bagayo, nanang. Nagpintasan ka, babae. Ngam kas kala maibibusan iti lalaki. Anya ka din dahi tangay bagbagayo, nanang. Apay alaklakayan pa'y tinapilem, Nanang, ti amuyo ka di kat jak inusar ti panunot ko ang nagpili. Adda ka di pa'y nabatbati a panunot mo, ha? Natural, nanang. Adda. Anya lakit din. Ibagam man nga rod ita kanya. No apay aday jay alaklakayan tinapilem. Napadasak mo tinaaddaan iti ubing akaayan ayat, nanang. Ngam pasig damat aman luloko. Sadot. Kan awan turong ti biyag da. Imbag kan ni Jun ata nanakam. Kan adda turong ti biyag na. Sa anak to nga agbalin anak kakaasi iti sidong na. Kat katawaan da kanto talakay ti asawam. Awan bibiyang ko kadag iti mangkat katawa kanyak, nanang. Tinapatag, naragsakak iti biyag ko. Anya lakit din. No kasta, saan ka apaanawa? Talaga makikasar ka iti dayjay alakay? Awan makalapad kanyak, nanang. Amok nga awan to ti pagbabawyak. Kasta gaya ma. Nagsubli ak manen Sandra. Tapno damagik no addan nagdurasan ti idat-daton ko ngayat kan ka. Sigurado ka kadi ngay ayaten na. Anya ka diti rumbang nga aramidag. Tapno mamati ka kanyak. Sige man laengen, sungbatan kan Seb. Agpaiso, Sandra? Saan ka kadi amabain abakat ti kayan ayat mo? Ne, anya ko matibagpainak. Kat agin inayat naman. Amom, parikot ko nga minti anak ko. Ni Audrey. Apay mati anak mo? Adda kaayan ayat na alakay. Kahit, anya nga iti problema. Ay na, jak kumakayat. Ngam natangkan ti ulo na. Iso asinong batan kamutin na. Tapno parehas kami. No kasta, sinong batan na? Tapno makabalos ka iti anak mo? Ay saan mo't akasta? Kaya't kamot laeng asong batan, idi pa'y laeng. Ngam pampanunutag ti ibaga ti tao. Jak kayat ama ibabayin ti pamilya ami. Ngam itahata nagarami danday jay nga Audrey iti pakaibabainan. Iso anak kasagana akmutin ama ibabain. Saan apakaibabainan? No agin inayat tamay. Anya lakit din aya. Wan, sigurado nga ado ti maibaga ti tao. Kasano? Addan na diskita ram a kwarta? Dandanin mahal, basta aguray kalaan. No awan mayawat mo kanyak a kwarta, nasa isaya at lang no agsinata. Ay di na kumamot sinaan mahal. Aguray kalaan ang makadiskitarak. Ay basta, saan mo abay bayagan? Tano maumaak, talaga sinaan ka. Ay saan kumamot mahal. Basta ikanak itinaan anay agundaway. Maikan kan tumat lang iti kwarta. Ay siguradwam lang.
Gaputaado tinasaysaya at amabalin ko apang isukatan kan ka. Ay, saan kumamat, mahal? Ipatay ko no panawan, nak. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko, mahal. Apay akaslasaan kamat anaragsak itinapasama ka datasem. Ay, kuha ngamin, mahal. At dadakala parikot ko. Anya dayta, mahal. At da ije ospital ni tatang ko. Kat aging gaita. Sa anak pa'y anak kadiskitar iti pagbayad ko. Ay, kasta ka di. Mano ayati bil ni tatang mo. 30,000 pesos, mahal. Kasta, ay nadakil magayam ti bil na. Wen nga rod, mahal. Iso ama buribura naklaunay. At dapay mo't nabatbati a kwartak dita. Pautangan ka pa ilaang mahal. Kaduan ka ata mapantabayadan ti hospital bill ni tatang mo tapno mayawid mo. Ay, siya klangan, mahal. Siya klangan. Amangan no agungat ti pamilyak. No maamuandaan na kirelasyon na kitiin inaunangam siya. Ay, sus, aday upay mat nga ron tinagbatan ti taunta. Ay, ingam ne, saan ka kumaamasak-sakitan, saan ka di, anak kaungat ka? Idinaamuam nga inauna ti kayan ayat ti anak mo? Ha? Ay, jak lakit di kayat, ama kang ka iti nasakit asao, manipod iti pamilya. Malangarod, si kalatan ti mapahan mahal. Itad ko laang ti 30,000 ken ka. Kung nagtumot nga adda kwarta day jay abakat. Kat no nagado ti taraken na adinguan. At dapay di maababoy na anakitak. Sos, dandanin mabalin nga ilako dagi jay. Saan kun abay bayadan to'y impautang na? Ay, imposible asingiran nakpailaang mo day jay abakat. Tinasayaat, mapana ko ni Dayan ni Nicole. At dan mayawat ko ako artakin ko na. At tuyin ti kwarta, mahal. Wow! Nukastoy ko maakanayon. Saan ko amalagip ti mangisukat kan ka? Maagkan ka man? Dagitakat ay na. Nagmayatan. Talaga anak kapimpintas ka, mahal. Ay na. Aramidag ti amin. Tapno sa anak nga isukat iti sa bali. Kayat ko, amapantag pasyar. Ay kat mapanta mahal. Mapan ka nga rudag sukatan Tamapanta pasyar. Okay, urayan nak nga rod, mahal. Flowers for you, sweetheart. Agyaman nak, sweetheart. Imbag tayo may ka. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da itak, sweetheart. Ni nanang. Ada nakadamagak nga da ka no boyfriend na nga ubing. Anya? Sino tinakadamagam? Taga-ijayan mi. Kaaruba ni nanang. Agpaiso nga ta. Kayat ko amaamuan no agpaiso. Iso ako yuganak. Taagawid ta itamat laang. Kasla imposible nga da kayan ayat dinanang mga ubeng. San ka rin? Alinak kayat gaputa dayo ti bait ti edad ta. Ita, naki-boyfriend iti ubeng. Day tangarod ti pakaskas daawa. Iso nga agawid ta itamat laang. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, anak ko. Lukas ta, saan da kun akaungat nanang? Sano, anak ko. Lukas ta, maawat da kun amanugang yaw.
Un ko naktumag. Gapo ka di, tadamatan ka ayan ayat yung nga ubing ngamda kayo. Nakaamuam iti dayta. Sweetheart, mabalin ka di apanawan na kami pa'y kaninanang. Adala ang kayat ko nga ibagakan kwa na. Okay, sweetheart. Agtungtong kayo pa'y nga agina. Anya tinaknakan niyo anak ki ayan ayat iti ubing nanang. Ay naanak ko ay. Kastoy gayam tirik na ti makiayan ayat iti uping ay na. Kasla ak maitay tayo. Kasla umubing manen tirik na. Anya kayo lakit din nanang? Bakit kayo lang aruden? Sumayot kayo pa'y laeng? Ay. Saan mo nga ibagbagati kasta kanya kanakaw? Tano sa anak asumayot. Saan ka anabuo? Yan niya lakit din. Nanang, masigurado yo ka di nga ay ayatan na kayo day dya alalaki. Na, anya ti pagkitkita am kanyak. Sa anak nga aayatan kasta. Saan mat nga iti kasta nanang? Ngam nagbirok kayo kumamat, adya kataw-tawanan niyo. Kat awan mo't agaram akataw-tawanak. Jay mo't ubing tinagaram, di iso ti sinong bata. Ay nananang, ang mga nukwar-kwartaan na kayo laang. Ibagayo man kanyak tagpaiso. Dimawat ka din iti kwarta kada kayo day dya alalaki. Saan adimawat ngam pinautangak? Anya, manungay ti impautang niyo. Sekret ko mo't Apay, masapol nga ibaga ka amin kan ka. Ala, paliiwan niyo man no agbayad. No saan nga agbayad kat umutang tumanan, saan yun nga ikikan, ta sigurado akwar-kwartaan na kayo laeng nanang. Apay sika, kukwartaam nga ron ni John, gaputa ubing ka nga misaw. Nanang, apay kumaakwarta akay kat adamat kwartak. Saan akwarta ti kinayat ko kenkwana? Da kayo ngay, amamuyo day dya lalaki. Anya ti trabaho na. No talaga napudno kada kayo, iyam-am muna kayo iti pamilya na. Ha? Ay, ka mo no anya ti trabaho na. Saan kumutin anadamag? Kan bayam, taibagak to nga iyam-am muna iti pamilya na. Usarin yung matapanunot yung ananang. Saan kat aday talatan puso yo, ti usarin yo. Malawunan, anya laki din. Nabayag adi ka nagpakpakita kanyak, manipod imutang ka. Pasensya kan, mahal. Amumot akaruror ni tatang ko di ospital. Siyak tinangas asikaso kan ko, ana. Ay, kasta ka di. Ay na, mailiwak nga minuna yan kan ka, mahal. Ikaw. Marakop. Ura siyak mo't mahal. Mailiwak mo't tanunay kan ka. Amo mahal, kinasarita ti anak ko. Kat saan nga umanugot iti relasyon ta? Kasano nga rod itan, mahal? Di mo ko naan nga agsinatan. Saan, mahal? Ngam kayat ko nga iyam-am muna kadagiti naganak mo. Anya? Saan mo akayat? Ko. No, saan mo akayat? Pasensya kan. Ngam isardeng tanday ti a relasyon ta. Saan? Sige, iyam-am mo ka. Ngam, saan pa nga ita? Ibagak pa nga umuna kadagiti dadakkel ko. Masapul nga agkunaya kon. Gundawayak ti kaawan daya abakat Sandra. Urayak lang dagiti inawagak apangiloganak kadagiti baboy na. Itaray kong dagita baboy na. Tauray agsina kamain. Pagan anok mo't ngayam amoy ti pamilyak. Di dakpay kidin kinatawaan no mangiyawi dak iti bakay. Uray awan mo't anya laki dain. Apay ngay nga awan mo't dito'y ni Seb. Kinunana nga urayan na.
Ngam saan samutan anak kauray. Ay, nakimisa akpay ngamin, sakbay ang nagpalingkiak. Pinakan na nga ta, dagiti tarakan ko sa pimanaw. Imbilin kumot, apakanan na. Ay mapan ko man kitaan, dagiti baboy ko. Apay ngay, awan matan dagiti baboy. Sa dinungay ti ayanda. Ay awagak ni Saim. Isulakit di tinangala ka dagiti baboy ka. Ay ayan nantay silpon ka. Ay atoy naibulsak gayam. Ay awagak man tinalaing alalaki. The number you have dialed is either Apay ngay, out of coverage mode. call later. Kaya't ka di asawan, alino kunak day di alalaki. Ay na, daytoyin ti bagbagak ka na kayo, nanang. Ay, awanan anak ko. Awanan tay baboy ko. Dakkel pa'y mo ti gastos ko kadagi jay ababoy. Dandani dan malakaw. Inten mo pa'y ti daduma pinagpunak ijay. I-report tayo iti pulis day ti napasamak, nanang. Anya ti pudno anagan day dyan lalaki. Ay, diya mo ti pudno anagan na anak ko. Ay, unay kayo umatan, nanang. Picture na nga eh. Ada ka di picture na kada kayo? Awan matlaang anak ko. Ay, nanang. Intun maminsan, saan kayo na basta agtalaglatan? Iti saan yung mat nga am-am mo, alalaki? Anak ko. At sapay la kumata pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anum dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilakwa manak ka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayat agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin, sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang mo't asik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ama igatang iti masapsapol tayo. Amangan no adda pa'y madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang, tapno saan kaya mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kitirita nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsan day tatrabaho ka? Kabaulak mo, tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise di bagay. Ni nanang mat. Alaman niya ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Anwa may, tagati appliances at daldalosan nyo iti anak tabagay. Ila ko na kanula kay. Ino na usarin dagita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang kadagita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasi lang nakababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Umaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items ama ko na. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang
ti microwave oven ta, kukoy lakay. Ne. An-anwan ta kumangay day bakit? Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matan lakay. Cake laang ayaman ti may luto iti microwave oven. Katsi ka ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Mano ngay. 1,500 kanong lakay. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laang amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumare, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso nadak ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Katwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Ang mga numabayag pa day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martes ngaag-release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko kas may sa buyer. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinawurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang nga may da-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipa-reserve. Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na ken ka. Anya lakit din nanang, adda umay naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na ken ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven nga impareserve mo, Mare. Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Mare. Ay, Mare. Solid ti 1.5 mo dito. Adto'y matibayad ko, Mare. Ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman aklaunay, Mare. Isupay nga igatang may ti masapsapul mi. Ay, wan gaya, Mare. Sigurado ka nga awan dadaal day ta ang microwave oven, Mare. Wan, Mare, inyalaki din. All goods, maaramat mo pa'y dayta. Okay nga, Rod, Mare. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di, Mare? Basic lang day ta, Mare. Siyak, paiti ko na mo. Anya nga iti ilutong bakit? Ay, unay kan lakay. Makikita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano amausar day ta? Ay, katsursurwag alakay. Kita laeng taamangan no agbiddot kamay. Ay sus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa di naman ang ti papanam, kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Ala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay? Nagimasin tin lutom bakay. Nalaklak kagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pay. Mala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam.
Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jak pa'y nangtod. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wala kay. Ala, di mo liplipatan ha. Sayang ti karne, no saan maibos. Natnag mo ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Ha? Diya ka mo Kita aman. Aman kid din no nadadailan. Kasano matanat nagday ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak nga minken ka, nga itilamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pay? Di mat ang onan lakay. Anya? No apay mat ngamin anat nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita Awan nga rod. Itay pay anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adala ang naputed awire na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit din adagos. Anya nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pa'y. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananta anak kao. Ne, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mon. Kunak no Martes pa'y lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat, nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't langon ti pagdigos yung ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Naimpagngal daw yo, Tata Rodel. Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, Tata. Sapay anda tinapanandag ni Antem. Sa dino, Tata. Anya nga oras ti panagawid da? Follow-up check-up ni Antem ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. Iteksuan no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod daytoy, Tata. Ha? Anya dayta? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, Tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Ne, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudaw? Anya? Kasano ko nadadaal kat inpadas ko dayta. Sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim. Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapo no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon. Ibaga masimangput kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya o nanyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakit?
Jack mo ten makita iti kusina. Hawanan Nang ipanam? Kwa. Oh. Apay di ka makasungbat. Basura kun lakay. Ha? Nang ibasura amay. Mabalin sa apay mo't amarepair dayjay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure, iso nga imbasura. Mabalin pa'y ama iparepair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita, tada papanak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko, anya kalakit di matan lakay. Anya nga iti makunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano dayjay mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay awan mare. Talagasan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? 7 bulan nang di napalabas manipod inalam ti oven mare. Sa maysa, imposible mo't asan ang nagkure. Kat mayat mo't dayta di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak mare. Ay, pasensya kan ngam saan mare. Anya kalakit di matan mare. Lugi akmat ano naperdi ti inlakom kanya. Anyat amok ngay mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 bulan na ita nga oven kan ka mare. Ay unay kan mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakong pet. Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanya. Anya? Ne, apay ko mga iparefund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadaulan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti ko na kanyak. Di yung ka mausar ta saan mat apumudot. Saan apod no day tamare? Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon dayjay babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanya. Pakibagan tulaangan kini Mari Alma ta umay naalaan ti oven na. Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaan ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta na nga'y, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti day tanga oven. Natnag ka no kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Luklukon da ti padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak naamuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tendi kastangar aramidam si ka Alma? Apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumot lagayam ajak makita ti oven. Insublimot gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Saan ang nasaya ati kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti ibabain mo. Masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Ngam dito yung matbalay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso ang nadadail dayjay nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan ang mabalin nga iparefund mo ti kwarta nga imbayad mo?
Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaan dayay nga oven, ta ipaadas ko nga ipariper kan tatang, numabalin pa'y. Wan lakay. Mapan ko alaan inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Sikan ti mangidagas ka ni Amara ija pagadalan lakay. Siya kung ti mangidagasken ko ana. Iso na laeng, taano sam ama pansukunan no aldaw amal pasti klase da. Wan lakay. Itugot kunto ni baby amang sukon ka ni manang na inton aldaw. Ano sam ti mangsukon ken ko ana akaduampay ni bunso bakit? Wan ka di lakay. Anya lakit din. Nadagsen met ngamin ni baby nga awit-awit mo amapan mangsukon iti kabsat na ijay school. Lakay. Basic lada kita para kanyak nga inada. Ha? Okay lang asukunak ni Amara nga imat ko pa'y ni ading na. Ang ti ipa-aware ko mat iti sabali ataw. At least nataltal na ti panunot ko. Awan pagdandanagak no bilang laeng. Sa bagay, husto ka iti dayta bakit? Iso nga awan problema iti dayta lakay. Basic kunak tumat. Anya lakit din. Talang am ikam. Ha? Apay mare? Apay, awan sarming yu ijay balayo, tapno saan mo makita ti itsuram. Anya ka matin, kas kalakaan anak atakong. Ha? Apay mare? Kita man day talangam, kas kamula katulong dagiti duwang anak mo. Una yan day tang itsuram. Unay kan mare? Kat pud nomad. Hay, apaw! Uray agsarming katap no makitam day talangam akas lakatulong. Anya? Nagdulpot ka kitaan. Anya laki din. Una yan ni Panyang, no makasaugan ka, kunang matlano, ay na! Ay, isupay Sapay no agsasaw kat dire-diretso. Awan pre no tingiwat na. Ay bay amon mare, saan ka nga agpapa-apektar iti bagbaganakan ka? Anya aga po nga minmat nga agpa-apektarak ko ma. Nasayaat no kasta. Di mo latan ikaskaso no adanto man ti pagsabatan nyo di tadalan. Wan mare. Awan tinasaya at ama itulong dagita at tao, no diti pa nang ibabada iti padada. Launay, mare. Anya lakit din dagita akaroba. Anya langit din? No nangalaan mat ni Panyang iti kinapuskol ti rupa na, tapno bagaan na ka iti gasta. Jak amo man iti dayja babae? Una yan, akas kalakatulong dagiti anak mo. Wan nga rod, mare. Agasam man, sangon-sango nga imbaga na kanyak dayta. Hoa! Imbagam kumaakan ko na, nga okay lang akas lang katulong ka dagiti anak ko. Basta lagi di saan nga agrup-rupa dagiti anak ko, akas laawan inada. O, di ba? Ha? Katuan mat, pudno timbagat. Inal daw ko ama balabas dagiti dua nga anak ni Panyang ama pa ni jay pagadalan. Kasla awan inada ang mga sasikaso kadakwada. Anya? Bigbigat ang mapandaway lang ijay pagadalan. Ay ngam ay na, nagdulpet da akitaan. Madlawasaan analabaan dagiti shoes da. Isuasaan man na sumanauday jay Panyang. Tama nga no patayabag ti banga-banga na.
Anya lakit din? Duapay laang ti anak na. Ngam kaslamat ten katulong tilangana. Anya? Kasano nga ta, no agbalin to atalo, wenno upat ti anak na. Siguro, kaslanton takong ababoy. Si kakit demot mare. Amangan no adda makangagkan ka. Narigatan. Kat, anya ko man no adda makangag, whatever. Awan bibiyang ko, gaputapud numot. Anya? Nakauyaw ka matin mare. Saan man na panaguyaw, mare? Ibagbagak laang tipud no anakitak. Agro-pro pa at talaga akatulong ko naktumot. Okay lang nga agrupa akatulong ka dagiti anak na. Ngam ti agrupa dagiti anak na akaslaawan inada. Anya? Amerisum ka diti imbagak mare. Anya tinasaysayaan. Ti agrupa akatulong? Wano? Agrupa dagiti anak nga awan inada. Akaslaawan mga aywan ka nakwada. Anya? Ikumparam ka di dagiti anak mo iti anak na. Dagiti anak na, maasikaso ang nasayaat. Nadalos da kitaan nga uray kasla katulong ti inada ako nam. Ngamsi ka ngay, dagiti anak mo. Hey, iso asakbay ka nga aguyaw, agsarming ka nga umuna mare. Anya lakit din. Addan to aldaw na dayje amiya ko naktumat. Nay, apay manen aya. Anya manen di panggurguraam ka ni Mia. Ay na, nagataltid akulap ko. Kayat ko atong paan dayje a babae. Apaw, nasabat mo itay. Ngam saan mo matatinong pangarod? Sa itaan nagawid kan, kundi ungot ka nakasta. Anya? Wag paiso ka modlaang. Tinungpam ko maitayan Ay, sumanao ka. May sakamat si ka Anton. Saan mo akarkaritan ti pungtot ko? No di mo kayat nga iraman ka iti unget ko. Nanyalaki din. Kit agungat ka lata. Awan mo't parikot iti day ta. Doore man agkisew ka iti unget mo. Anya? Saan mo mangaroon nga iba gano'n? Anya ti makagapaw. No apay akas ta unay ti pungtot mo. Siguro basol mo mo ilaan. Iso asaan mo amay baga. Nanyalaki din na yan. Naimbag man ta na ibagam day taken kuha na mare. Ay, wan mare, apay kit din asaan? Uho, pagarup na siguro nga iso ti kanunongak. Ngam ay, nagbiddo ti loko apanyang. Hoa, napaisuan day jay. Iso asigurado agas taon ay manantigura na ken ka. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Oray manuguraan nak ititong palbiyak. Awan, ti mapukaw kanyak kunak tumat. Aywan mare, husto ka iti day tanga imbagam. Ay, Bareng ano maamiris na dagiti imbagam ken kuana. Kat mapanunot na, asaan na nasaya at timapan na ibagbaga, akas lakano katulong ni ikang kadagiti anak na. numaamiris na ngam itikas jay nga ugali na, ay naapaw, jaklamon. Sa bagay madgadi Ay, kundi uyaw tumat. Nga misuan mismo, kat di namat nga rod maasikaso dagiti anak na. Ha? Naimbag pa ni ikang, tanadalo sa kita dagiti anak na, kumpara ken kuana, surun kuan. Aday tamare, lumabas na giti anak ni Panyang. Ha? Ay, wala agpay sumare. Kita ama, kita ti sapatos da. Jay maysa, narakrakan. Jay mo't sapatos di maysa, madlaw asaan na ilablaba. Ay, Diyos mio, marimar. Una yan ni Panyang. Anya ti aramidan na. Tasaan naman lama si kaso dagiti anak na. Nakunapay ni manang lani kanyak na minsan, adda kanukuto na day tababae nga anak na. Anya?
Awan mo't unay ti pakakumkumikuman na. Ngam saan na pa'y amakutwan day ta anak na. Ay, sapay babae. Nagalas akitaan ti babae kinuto. Ay, anya lakit din. Gusto ka iti day nga imbaga mare. Iso aday tamat ti kanayon ko apansinan ka ni Amara. Tama nga numaakaran iti kuto ka dagiti kaadalan na. Ay, wana ha? Saan mo nga itulok amakutwan mo ti anak mo? Saan akas iti anak ni Panyang? Ay, Diyos mio! Kundi uyaw, ngam di namot maasikaso ti anak na. Kaslaawan inada, iti lang langada. Ay, anya lakit din. Nasayatan na granata, kumare. Ha? Adala kayat ko asalod-sudin man, kumare. Anya nga hindi ta pare. Idi ngamin na minsan ngal daw. Nakaro ti pungtot ni bakit ko ang nagawid di balay. Si kamo ti pagpupungtutan na, kumare. Ha? Salsalod-sodag no niya ti makagapaw. Ngam saan namot nga ibaga? Saan na na ibagakan ka gaputaan mo na abasol na? Anya? Agasam man. Napan na imbaga kini ikang akaslakan o aglang lang akatulong ka dagiti anak na. Apay, nasaya at ayaday jay ang napan na imbagbaga? Anya? Imbaga na ti kastaken ni Ikang, kumare? Wan, sangon-sango nga imbaga na day ta pare. Iso nga inungtak Imbaga kan kwa na, nga ure agrupa akatulong ka dagiti anak na ni Ikang. Ngam ti agrupa dagiti ubing akaslaawan inada. Anya? Napaisuan ti salbag nga asawam. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Uyawan na ni Ikang. Ngam nadaldalos mo't akitaan dagiti anak na, ngam dagiti anak yo. Akaslaawan mangas asikaso. Ay, anya lakit din. Salbag ka? Kundi ungit ka ni Mia. Ngam si kamagam-dakin basol. Anya laki din. Ha? Nagko na kaming keng kamapan mo ibaga ni Ikang. Akas lakatulong ka dagiti anak na. Alaman? What? Ay naapo, Panyang. Naguyaw ka iti pada matao. Ngam di ka magkitain dagiti anak mo. Anya? Uray kas lakatulong tilangan ni Ikang. At least tamasikaso na anaimbag dagiti anak na. Sika ngay, mas asikasom ka di iti nasaya dagiti anak mo. Lakay. Dagiti anak ta. Kabaulan pa apastraken ida iti pagadalan. Nga uray sanda nga agdigdigaws. Ken uray sana nalaban ti sapatos. Kas kadabagda. Ay, No ni Ikang, kit kasla katulong lagi ti anak na. Dagiti anak mo mait, kasla awan inada, mga asikaso kadakwada. Di kan to pa'y makutwan ti anak mo kakutkutaw. At dapay laganas mo mama panaguyaw-uyaw iti sa bala tao. Lalaki din Panyang. Amom ngay lakay. Napalabas mi dagiti dua nga anak ni Panyang itay aldaw. Napalabas yo? Kahit? Nakitak ti shoes da. Ay na, madlaw asan anay lablaba. Anya? Jay shoes ti inauna nga anak na, marakrak-rak pa yan. Kena ko na ni Mia, kinuto kano ti anak na babae. Dagita nga rod kat ti saan makita ni Panyang. Ibaganakan ka akas kalaaglang lang nga akatulong dagiti anak ta. Ngam at least, mas asikasom ida itinasayaat. Ay wan kan saan akinuto ni Amara, nadalos ti ulo na. Kan kaasi na, saan anadulpot akitaan dagiti anak ko. May labak ti sapatos kan bado da itinasayaat. Ay, una yun ni Panyang. Tila madmadlaw na kan ka. Ngam, saan namat makita ti pagkurkurangan na kadagiti anak na? Anya lagi di. Amuam si Kabanyang, nasabat ko dagiti anak mo itay di kalsada. Ha? Kaslasaan mo pa ya dinigos dagiti anak mo? Sakbay ang mapanday di pagadalan. Si kakit di mo't mare. Wan, kunamkit di, tamadlaw mat asaan mo ida adinigos. Basta pinunggos mo latan ti buok ti anak mo babae, anya langit din. Ha?
Saan ka nga grup-grupa katulong dagiti anak mo? Ngam dagiti anak mo? Kasla awan inada? Ha? Di ka pa'y maasikaso idaan na saya at mat? Awan mat ti pakakumkumikumam dito balayo. Unay kan. Anya? Naimbag ka pa'y nga inada, ah? Taure at ka lang dito balayo. Nadalos ti kawus mo? Kanakadigos ka pa'y. Ngam dagiti anak mo. Ay, jakam mo. Nadalos ka iti bagim. Ngam nagdudol pa dagiti anak mo. Anya lakit din. Sigurado nga agsakit tinakam ni Panyangkan ka, iti dayta nga imbagam mare. Ni Panyang agsakit tinakam na kanya? Aha! Tupay ti awanan ba na babae? Anya? Ay, sika talaga. Kat, pudno matimbagbaga ko na. Idi nga min binagak day jay a babae. Ay na! Kasta unay kanu arurod na kung nanilakay na. Imbaga na mutla ang idinagrana kami jay kalsada. Anya? Wan mare, iso asigurado na sakit tinakam na ka. Ibaga na lang ang na sakit tinakam na. Tailipak ko daytoy kinalyo at kulap ko. Anya lakit din. Sika talaga. Ay, sana ka mabutang kinkuan ako nagtumad. Iso ti tawarumbang nga ikan iti pagnakman na. Ha? Aping imare, kas lalik-liklikan nakmatang. Ha? Ay, saan, Mare? Ha? Lislisyan ka laang. Tama nga no ibagamanan kanya akasla katulong. Nang runa kat sa anak kaayos. Tanapanak nang itulod iti anak ko ija school. Si kakit di mat mare. Syakit di ati rumbang amabain kan ka. Ha? Naamiris ko ahusto ni Mia iti imbaga na kanyak. Agraman maten ni bakla kan ti asawak. Ayat imbagadakan ka. Imbagadaan na sa isaya at ti agrupa akatulong kadagiti anak. Ngem agrupa dagiti anak akasla awan inada. Ha? Pasensya ka kuman mare. No anya tinaibagak itikan ka. Aklunak abidot ko. Pagyamanak unay, Mare. Pagyamanak. Gaputa maaklon mo, tibidot mo. Ita, si Kante mababain ka ni Ikang itikas dyan na ibagam iti kalabais. Lakay. Kunam lang amin no nasaya day tanging kaibagbaga. Huston alakay. Nagkidawak matan iti sorry kan kwa na. Saan lang nga day tataramidam? Tangay kat kunam nga rod anak amiris ka. Ay kat asikaswam kumamit tin iti nasaya dagiti anak ta. Ha? Saan lang nga ti bagim ti asikaswam? Ti anak ta, tinto na rin. Ayos lang nga grupa kakatulong. Lucky day, nadalos akitain ti anak ta. Saan kit adagiti anak ta ti grupa kaslawan inada. Mawatam! Wan lakay. Maawatak day ta. Masaya at panyang. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.